enithandwe nguThixo uthi ngenye imini ubaba mina ngingumvini owona wona nina ndingamagatsha yilelo gatsha nalelo gatsha lingethele izithelo ngokwalo uthi ke ubaba ungumlimi lilelo gatsha uma ngabe lingatheli izithelo liyonqunywa liphoselwe ngaphandle igatsha elithela izithelo liyohlungwa ukuba lithele kakhulu siyacela baba ukuba sihlale nawe uhlale kithi njengoba singamagatsha kulomvini owona wona sihlobo sikaThixo sihlobo zomndeni kaThixo.